Assalomu alaykum do'stoni aziz. Nomi man Xusrav Mahmudov. Mana imroz 11 video zapis kesem. Imroz mohon noodatiy yakta kor kardem. Yakta akemo astan nomashon avaz. Programisti yagala darajasham baland. Amerika ba kor mikunan, amerikanski kompaniya ba, айтишник. Hamon kaskadi video intervyu kardem az Zoom online, ya'ni man axonem va yodam axonishon. Yagala savolایی که تو شده بود aynan programisti zo'r javobdagi takor بود. Amkas doda va savollarga javobshi gifte. یک نیم ساعت ویدیو شد. اگر کی پروگرامیست شدگیش آمایسگی باشد به کی پروگرامی قزق کنه یا کی عموما پروگرامیست ها تماشا کنید اگر امید میکنم که معقول میشد کتا. اگر سوالاتون باشد البته تا همین ویدیو بچه کامنتر نیستم من جواب دادم برکت میکنیم. آواز کم بهم گفتم بچه سوالش باشد بیاملا من ببرم من جواب میتونم خودم گفتن. و اگر شما با همین ویدیو معقول باشد البته لایک. اگر همین تیموی مونگا میزگم معقول باشد البته پادپیسکا کنیدون. و کی با قزق باشد این ویدیو وای کنیدون ویدیو کدی پادلیت کنیدون رحمتی کلون دقتتون تشکر نقص تماشا کنید. السلام علیکم دوستای عزیز. من امروز آواز جان تکلیف کردم. این کس پروگرامیست از سمرقند خودشون 2012 سال امریکا با گرین کارت بوده اومدگی پیشتر این یاز بخونده این یاز تمام کردگی انگلیسی فیلولوژیشه حاضر دانه момент امریکا آیتی سویش با پروگرامیست شده کار میکنن امریکانسکی کمپانی بکنید آواز که Assalomu alaykum. Ha, men amerikanskiy Raxo kompaniyasi ba kor mikunam, marketing kompaniya ba. Hozir lavozimim direktori texnologiya. Men gufti shuma 2012 سال من نیویورک به کوشیده اومدم از سمرقند. گرین کارت پروگرامیشکی. 2013 سال سر کردم همین نیویورک شهرش با Catch 24 تایی مارکتینگ کمپانی با کار کردم سرش با. Sony Raxo تایی کمپانیا اینو خریدن من حاضر با همون کارما Raxo کمپانیش بودم کیسه. حاضر هم تکنولوژی دیرکتورش من پروگرامیستوی управлять میکنم. دستم به یک 10 کس پروگرامیستو کار میکنم. نیکی خودتون پروگرامیست ها؟ من پروگرامیستم. من خودم پروگرامیست شده سر کردم کار 2013 سال. به نزدیکی هم که وای پروموشن کردم. دیرکتوری تکنولوژی شدم. اکنون من فقط وای управленیش بازه. فهمیدم. پروموشن این مونک دیسه گادام بگیم و повышение کتگیش повышение کردم نزدیکی بالا فهمیدم. شما یک تا سوال قزق شما با این یازه خونده تمام کردگی آدم تجربهش نبودگی کد نوشتن و پروگرامیست شدن بس خیلی پروگرامیرونی ساحش با اندستریش به درآمد مونده. این سوال جدا هم قزق سوال حقیقتاً منم مالی کسب همین خودم اون گپ زدم با گفتم تیام خیلی وایشه حکایش گفتم تیام استوریشه. من همون وقتی این یاز میخوندگیم با هم یک سوم کورس بودیم 2007 سال با یک تا دوملو بودن کس خودشون تیل پای زبانشناس özbek زبانش با درس میدادن این یاز با زبانشناسی وایش به تیلشناسlik özbekish از همون درس میدادن اون کس یک روز هم که پیشم با اومدن که آواز یک تا اینجا با هم خیلی فانی نو برومد ماتماتیسکی لینگویستیک گفتگی فهم برومد این یاز بده این یاز با اون وایش همین بود که فان مقصدش همین بود که همون خیلی کم ماتماتیسکی ترمینو وای با خیلی با زبان ما درام اومدگی همون پروگرامیری زبانوی هم وایش خیلی ساخته شدگی همون تاریخش همون یاد میکتگی همون فهم بود. همجا با هم کس گفتن که دوملامو گفتن که گلشودا کریمова آواز این فن من با ناولی این حالی ناو اکنده یاد کسی من خودم هم گفتم هم نه یک دیده بروید کنی چه خیلی همین پروگرامیرینی زبانوش هم چه خیلی کار میفرمان. demak شما طرفی زبان قسمشه شناسا که شما نه این یاز زبان طرفی زبان طرفش کی همین درآمد اومدم همین وای با آیتی با همون من با جدا هم قزق شد سرش با چون که همون من یاد کردن سر کردم با همون وب زبانش چه خیلی HTML CSS JavaScript چه خیلی همون کار میکند. همون سایت های وایش میدم همون درآمد سورس میگوین سورس کدش میدم
ам чихел сохта шудагӣ ҳамун домломоя ваяшон ки ҳамин IT соҳаиш ба гузошта рафтем. Fahmidim. Çok güzel. Demek şu peş az Amerika olmadaki ton olaki tayyor mütehassıs değil mi programирование bu yok mu? ҳа ман уже мутахассис будам. ҳамун инъяза вақти хонусудагем ба уже як дусета ҷойро ки мо як компания саздад кардем ҳамун Самарқандба. Якта ҳамун Регистон хотел дарунаш мона офисамон буд. Ман хе бизнесои основной ҳамин хотел бизнесо буд, чунки ҳамун вақто хотел бизнесоя меблишона сайтошон набуд. Мон ҳамун Самарқанддаги хотело ба анчашон ба ҳамин сайт сохта вай када хизмат када ҳамна кора ёд гирифтем. ҳам бизнес кардем, ҳам кора ҳамҷа якдан ёд гирифтем. Yani saytoyu vizit ki ҳамун гостиницаи сохта додида шумо, вебсайт? Вебсайтеши сохта додем. Сони мен Google ҳамун картеш ба добавитка медодем, ҳар хелинг флайеро мекардем. ҳамун реклама ба связани ҳама корое мекардем ҳамун компания ба. Фаҳмидам. Камакак акун илоҷаш бошад ки дар бораи ҳозир кайсиги коратон фаҳмондатед? Чӣ кор мекунед? Айнан шумои вазифатон чӣ? Аххона кор мекунедми ё офис рафта кор мекунедми? Агар аххона бошад ва ё тарафи плюс минусаш бошад агар гӯедагар зор мешуд. Хуш. Ман ҳамун ҳар рӯза мекардаги корам ҳамун мо ба проектҳои ҳам хе вебсайто имейл маркетинг мегӯяд. Ман хе имейлоя компанияи калона ҳам хе рекламни вайо ҳаст, кампейнош ҳаст. Рекламная компанияш ҳаст. ҳам хе мекунам. Мо ҳамна имейл маркетингаш мекунем, сони сайто месозем, сони беғарзи вай application вай ба Apple телефонош ба Android ба application месозем. Ман ҳамна программисто ба кади ҳама вай када маслиҳат када ҳамноя управленияш мекунам. Масалан тақсим мекунам. Масалан ин одам мурӯз ма ин ва як агештар кор таска инаш ҳар якта программист ба ҳамун команда будаго ба тақсим кардам бурун кора. Фаҳмидам. Шумона компаниятона оддӣ када гӯем агар IT консалтинг гӯемамуштми? Аймон основной маркетинги заниматься. Маркетинг набошад. Маркетинг IT. Дар вақти IT консалтинг ҳам мекунем. Ман отдела технология отделаш мон основной IT консалтинг мекунем. Ата компания калонтар сал. Фаҳмидам. Шумо гуфта доистаги коротона ман проект менеҷер барин дисем. Проект менеҷерми шумо ё? Не, ман директори технология ман. Фаҳмидам. Директори технология. Ман ҳам худам код менесам, ҳам дигарро ман код менестаги бачаҳоям программистоя ман вай мекунам. Таскаша метиеду, контрол мекунед. Контрол мекунам. Барои монам шунисаги одамо ҷудо қизиқ бошад дар кор, чунки мона асосан бачаи ёш шумоға хушак кунам гуфта ҳамон программировании саркайсаги ва ҳоказо гӯш мекунанд. Барои ваё қизиқ шудагиша барош таги дасти шумо кор мекардаги бачаҳо средним чанд пули ойлик мегирад Америкаро? Таги ман ба кор мекардаги бачаҳоям дасти ман ба кор мекардаги бачаҳо ҳамин 60,000-70,000 ойлик мегиранд. Солона 60,000 гӯем агар 12 ба тақсим кунем средним 5,000-6,000 ойлик мекисанд. 5,000-6,000 ойлик мегиранд. 5,000-6,000 ойлик. Фаҳмидам. Раҳмат. Шумо аз хона кор мекунедми ё офис мередми ҳар рӯз? Ман корам аз хона. ҳозир ҳамин COVID-19 шудагиша баъдаш он корхонаҳои маҳкам карданд, чунки уже шаҳар ба рафтан шаҳара маҳкам шудагиша баъдаш сони мон аз хона кор кардана сар кардем. ҳам сараш ба маҳи март ба 7 март сар карда ана як сол зиёд ҳозир уже аз хона кор кардем. 100% аз хона? 100% аз хона. Эффективност чӣ хел? Аз хона кардан нақсарми аз офисми? Шумона чӣ ба таъсир кардам ин чизо? Эффективност баландтар, чунки одам 1 соат рав корба 1 соат омадан ба 1-2 соат пашти 3 соат ҳам баъзи вақташ меёрад. Одам ҳалок мушд. Уже пага кор кардан ба корба рафтан ба уже 1 соат рав багирад агар одам ҳалок шуда равад агар уже инқа кор продуктивност инқа нағз намушд. Аз хона кор кардан ба пагаи одам мехезад якдан нонушам завтрак баъдаш баъди завтрак кардан уже кора сар мекунед, худатона свежи вай мекунед, ҳалок одам ҳалокия худаш намефаҳмад.
فهمیدم. شما یک را ساعت رفتن دوست منحتن بود офистون؟ من خودم بروکلین به میشتم اون وقت منحتن به مترو کی را بیو میکردم پشتی یک ساعت رفتم با یک ساعت اومدم با 2 ساعت زیادتر را به وقت میرفت حاضر این خونه کار کردم با جدایم وای قولای وقت مسئلهش продуктивность جدایم баланд خدای میکنم. فهمیدم. با یک سوال حاضر شما نظرتون با خواهی خودتون هم میپرسم لیکن تاگی دستان با کار میکنید بچه‌ها برای آمده پول کار میکنم یا برای قزقاشون آیتی با کلام بودگی شو آیتی آیندهش نقد بودگیش کار میکنم؟ ما اعلام میکنم یکمش همون قزقی کده با یو کار میکنن چون که من از همون کارشون صفتش میبینم که همون وایشون دوده مهرشون دوده کار میکنن چون که آدم با خودش کارش از صدق دیلم نقضیده کند اگر ما اعلام میکنم پول خودش اساستا کلان شده رفته میگیرد. فهمیدم. شما همین وایب خودتون منم همین فکر با منم از سر همون پولش به خزقی نکرده همون سرش به کار با درآمدگیم با اویلیکم $15 به ساعتش 2013 سال 2013 سال $15 میسیم گفت و من پولش به نو نکرده و این نکرده کار سر کردم. آمدگیتون با زبان بود می زبان انگلیسی میدونستید؟ زبان انگلیسی میدونستم کارم میدونستم و حاضر درجه با نبودو اما ای نچی نایشیم بود نویاد درجهش بود اینجا با هم قزخ کده خودم نازیده کارم کردم از من خدا بشکر هم وایبر هستیم ده. فهمیدم. آنکنون بید سوالایی وای میتیم که اینان شنونده با کیمونا گوش کسید همونا با فایدهش ملتر رسد برای عادی آدم همین صاحب درآمدانه براش یگان خیلی صفتش دیگه دکار می کاچست و یکی نه خیلی نو بدونستگیش دکار می اینان آیتی صاحبی و پروگرامیری درآمدگیش براش اولا بار همین قزخی که گیش در کار همون وای کده قزخی که یاد کتگیش در کار سونی ما اعلام کنم ماتماتیکا فیزیکا انیق فنویا دونا دگر و با انچه پلوس مشتم یاد کتگی اولام با مثلا بچه‌م هم حاضر مکتب میونه سر کرده همون ماتماتیکا با فیزیکا با انیق فنو با این لاگیچسکی اویلا میکگی همون بچه‌ها تربیت کنیم اگر همون ما اعلام کنم خیلی پروگرامیری نیم آیتی سوهش با جدا هم آسان درآمده میرسه اعلام کنم. فهمیدم. شما حاضر گفتید که قزقی کدا گیش در کار گفتید که وای چه خیلی بینم حاضر چونکی پدر مادر که من مول گپ میزنم قزقی میکنه میگن لیکن آیا تلفن و کامپیوتر میشیند بازی میکنه ده همین قزقی به مدارات می یا دیگر چیز به قزقی کنه اون نکار بچه نه این همین کد خیلی کار میکند کد همین لوگیکش خیلی مثلا کدام کامنده تدگر خیلی همون وایش میبرد результаташ میبرد مکتبی میونه بایم بروکلین با من درچی خودم میرفتم یکم کلاس بود уже اینو hour of code میگفت همین ساعتی کد پروگرامش بود هر یک تام بچه مایده همون یکم سین سر کرده همون کد کردی уже خودش تانیشتری میکنه آدم جا با demek Amerika به уже یکم کلاس سر کرده هم خیلی یک ساعتی پروگرامیری بینی که ساعتی کد نویسید در آورده شده گیت هم تو böyle مکتب هست این درجه همین اون وقت من میدونستگی وقت هم سر شدگی وقتش با همین ساعتی پروگرامیری همون وقت اوباما پرزیدنت بود اوباما خودش هم اون پروگرامای گذاشتگی یک ساعت شده همون کد نویسی چه کار میکند لوگیکش چه الگوریتم چی همون فونکسیو چی لوپ چی همون همیشه یاد کتاب روم دیگه یک ساعت شده دو قزق من نمیدونستم من امریکا گشتم که من نمیدونستم و یا همین چیز ولی منبع نیست این طرف ازبکستان با نزدیکی هم نیست خیلی ازبکستان هم هست من تاشکند میدونم همین کد مکتب باش هست برای شخصی مکتب فهمیسه من عمومی مکتبی هم ازبکستان بویچه یکم دویم صفر میرفته گفت این چیز نیست من میدونستم نه حاضر چه نیست من اعلام کنم همون وزیری همون وای образование نه حاضر است وزیری هم شهرزاد شرماتов من اعلام کنم که уже همین نوع دیده برامایسه уже مکتب بچه خیلی در آوردن уже پروگرامشون بودگیز уже من چون که میدونم استمپ دیگه پروگرام هست
science, technology, maths вақте ваяш буд амҷоба уже ҳамн программая уже ҳамин рӯз хондам ман ҳамин пагӯи хондам $100 миллион уже анонба вай кадем Пул ҷудо кардана? пул ҷудо карги аз тарафи давлат Ха. ҳамон дарунашба ман оʻйлом мекунам технология тарафашба уже анамун ман гуфтаги мен соати программирование уже дарода шудаги ин уже асоста ҳамн мактабоба даросем. Хай, худо хоҳад. Умед мекунем манхи шавад. Шумо худатон кадом забони программирование менависед? Ман основной веб аз барош кор мекунам. Манам медонистам. Веб разработчик, шумо? Веб разработчик, забонои HTML, CSS, JavaScript, PHP ба кор мекунам основной. Ҳозир технология основной ҳамин JavaScript гузашта, уже Node.js, React. Трендо, ҳозиранги трендо, забонои тренд. Ҳозир тренд аз забонои тренд, ҳамин Python, ҳамин корпоратсия калонкор мефармад Java, JavaScript. JavaScript основной ман ҳозир ёд киста гӯям. ҳам ман сайтҳои пушташ мегӯям, бэкенд мегӯям ва ям фронтендаш ҳам уже JavaScript сохта шудааст. Фаҳмидам. Бо якта дигар савол, манба буромада ҳар замон хи саволҳое метиҳам. Мана писарам 16 буда қариб мактаба тамом кардааст. Вай даромада информатsion технология қизиқ монад. Рафта университеташ бихонад нағзми ё алохида он кас ки курс каде ёки онҷо таҷриба гирифта ёд гирад нағзми кутиги савол омӯш. Чунки ҳозир мо медонем корпоратсияи калон диплома атмай накард. Билимаш ақлаш бошад кор кунад, бе дипломам кор ба кита мегирад кори нағз. Шумо чӣ маслиҳат метиҳед ҳамин? Мана маслиҳатам авваланбор ҳамун коллеҷ баравад агар нағзтар кута оʻйлом кунам, чунки унҷа ба баъзиша IT коллеҷаш баравад агар унҷа баъзиша ҳамун асар ёд диҳад агар вай уже ҳамун баъзеш бақват фундаменташ бақват шавад агар уже ҳамун кора ваяша теорӣ мебарад да уже ҳамун направлениша метавораду теорӣ вай мекунад сар мекунад курс баравад ҳам шуд курс барафта ёд кита вақт камтар меруду лекин сал қиин мушуд кута эълом кунам сони ба оянда ба ӯсидан ба сал қиинтар мушуд агар коллеҷ ба рафта асномеша ёд кита программирование ҳамун амалим ёд гирад агар анамун ман оʻйлом мекунам оянда натиҷааш нақстар мушуд. Фаҳмидам. Шумо коллеҷ кусед, мо инҷа ба Америка ба коллеҷ кута одат кардагӣ, Ӯзбекистон ба IT коллеҷо наё, якдан институт университето аст. Университет мегӯям. Мо ба Америка ба коллеҷ мегӯем, чунки коллеҷи моҳон инҷа институт университеташки барава. Ман чӯай напурсем, худам баям қизиқ ин чиз, чунки моҳон мана худам баям командем ҳаст. 2019 рафтагем ба айнан татуба рафтаги будем, замдеканои ва ёша дида габздеги будем, мон ба ҳамин мутахассиси нағз дар кор кута. Чанд садта одам тамом мекардааст, адани ҳамун 6 та фақат резюме дод, ман ин мушудаго 6 та кута. Ман ҳамҷа ба ҳайрон шудам да. Ва ё охир татуя хонсааст, 4 сол вақташ мегузарад. Мон сеюм чорем курсоша дисем, қариб тамом кардаги мутахассисе дисем. Дани ҳамуноба чанд садта одам ба 6 текак мон ба лоиқ мушудаги, мон ба тоғри меомдаги одамои анкеташа додан. Ҳамуна ҳам яктеми дутеш тоғри омад, мондагиш нашуд. Ман гуфтане ки инҷа 4 сол хондана агар одама худаш ба завқашу ишқаш бошад, агар камтар вақташа 2 солаша гузаронда онҷо ба усулини кор кунад, тестар намегирад ҳамун натиҷа. Ё шумо гуфтаги барин именно ҳамун фундаментални чизои нақстар ё тарафдагиш дакор да барои специалисти нақш. Агар фундаментални чизои ёд гирад нақстар, лекин агар шароиташ набошад, масалан баъзе одамо хонда метавонад, баъзеё хонда наметавонад, вақташ намерасад, пулаш ёки нарасад. Агар ҳамхел шароит бошад, агар курс гирад ҳам мушуд. Курс гирад ҳам мушуд. Ин ман нагуфтане ки што именно равад коллеҷ бихонад наё, лекин асар фундаментални чизои ёд китам ба коллеҷ ваяш нақстар. Бо ҳамин саволҳои давомаш якта укемона ҳистаст ки ман уже аллакай ин хамич хелинг вай будааст. Тошканба кимч хел международный вай будааст. IT направленияш ба аллакай хонсудааст. Дуюм курс будааст. Вай гуфтааст ки моҳон чикор кунем? Моҳон хондаги мо ҳамин дастатишнами кифоями ё моҳон бо он кор кунем? Ҳозиранги трендо чист? Чӣ ба эътибор диҳем? Пурсидем. Шумо чӣ маслиҳат? Агар он кас инҳа институташ бихонистаги бошанд, англиски ҳам наздонистагишон дар кор. Мана маслиҳатам ҳамин ки ҳозир онлайн мӯлиам курсҳои любой ҳам направлени худашон, масалан бозисозӣ бошад ёки сайтсозӣ бошад ёки ҳам application мегӯяд аз бори приложение аз бори телефону месохтагем направлени худашон ваяш
вая шумо нока направление танлакада Мгм. онлайн курсоя даромада амҷо ёд гиранам ваям қошимчаам вай дополнительный анча фоида мушд чунки программи вай ани университета программеш барбир вай ва ё ҳама чиза ёд наметиҳанд унҷа ба мун ваяш аст лимиташ аст ограниченияш аст аз бори ҳамон худаш одама даромада бо дополнительный чизое ёд гирад агар онлайн ягала ресурсо аст мӯлеш бепул ҳозир ай гарвардам ки шудагӣ ай стэнфорд университои калон-калона худаша программиш студентоба чие гузаштааст ҳамоное курс када бо дигар без дунёбдагӣ студентоба вай бепул мондагӣ программоя ҳамҷа даромада ёд гиран агар анча фоида мушд анча тезтар пештар меорем фаҳмидам наздики ба саркадагӣ программист шуда ягон ҷо ба ҷуниор шуда кор кесен ҳоли таҷрибаошон кам сони шумо медонем программистҳо бернаут кудаги чиз аст яъне слишком мӯл кор карда сӯхта мемонану сони пеши компютер наздик шудагошон намбиёд ҳамин хелин барои нашудагиш программистои нав саркадагиба чӣ хел маслиҳат медиҳед авваланбор ҳамон соҳаи худашона нақстар хонда масалан намедонистаги чизаш мушуд одама медонистаги чизаш мушуд ҳам вақти кор ба чия надонистен ҳамна вай када нависта рафта ҳам хона ба масалан вақти холи ба ёки ҳам вақти кор баям баъзи вақт вақти ҳамчоқ шита агар ё чӣ хел шусас анамуное ёд гиран агар масалан ҳар хел китобҳои нав мурод аз бори ҳамн ҳар якта соҳа ба направид кадаги китобон мурод анамун нав чизое хонда ёд кита вай кунад агар одам анча мен вақти кор ба уже вай бернаут намушд фаҳмидам ман бо якта чиза кутагем дар кор ки ҳамин кор ки оилая ҳамун балансаша доштан дар баланса агар дошта тонад агар одам хеле кораш анча осон мешуд масалан уже вақти кор ба оилая масъалаша ёки оилая вақташ ба ай кора масъалаша аралаш накарда кор кунад агар ман оила мекунам корашам осонтар мешуд сони анам хеле нав чизои нав бромсидагия ёки худаш намедонистаги чизое анамун вақти кор ба ёки акор берун одам ёд гирад агар кор масъалааш анча осон мешуд фаҳмидам раҳмати калон авазака ман бо дусета саволо ҳаст чуа мо мӯлтар савол ҷавоб кунонсем чунки ҳамун гӯшкаи соҳагиба осонтар шавад фаҳмидан кусен аз мутахассис ва якдан маслиҳат кисен якта аке мо пурсидем ки моҳон айтиба ҷудо қизиқи мо баланд лекин код неҳиста наметонем айти дур одамо дигар соҳаба 25 ба 30 ба 35 ба даромадаги одам айти саркардагиш бевақтми ё саркарда метавонадми ман оила мекунам ин айти соҳаша сар кардан ҳеҷ вақт бевақт не уже ман 30 ба 40 ба даромадагӣ бошадам ҳоли анча вақташон ҳаст ҳаётба вай одама солаш вай фарқ намекунад оила мекунам агар хоҳиш бошад ваяшон қизиқишон бошад ҳамин вая сар мекунам ёд мегирам кутаги мақсадашон бошад агар ин ҳеҷ вақт бевақт намешуд оила мекунам фаҳмидам мо медонем ки айти соҳаиш якта фақат аз программированӣ навистан иборат не дигар чизошам ҷудо мӯл калон соҳа баъзе кас айти соҳа ба программизмшон кута рафтагӣ вай ба мактабое хондагӣ вай кадагӣ ним сол як сол кор када фаҳмидае ки вай ин чиз ваёба не ҳамуноба айнан ман вая выбор кардам ба профессия айти выбор кардам ба ки ёрдам метиҳад чӣ хел вай бо маслиҳат дода метавонад ва ё чӣ хел када фаҳмида гиранд ва ё ба чӣ дилашон ба наздик ин саволатон ҷудоям фоиданок эълон мекунам чунки ман айти ҳақиқатан калон соҳа айти ҳам направление ҳам қенгаш аст ки масалан тестер мегӯд ҳамо сайтоя ёки приложение аз бори телефон аз бори компютер приложение тест кардан ваяшам аст QA тестер мегӯд яъне кори кадагиша тест мекунаду ё он хатош бошад мегӯд хатоша ёфта анамҷа вай мекунам отчёт мекунам ин программистҳо ба сонда ва ям теорикам бурод анамин соҳа ман оила мекунам агар код навистан ба ваяшон иштиёқашон набошад агар айти ба кор мекунам гӯн агар амин тестер шуда кор кунанам насб оила мекунам бо беғарзи ин бо ҳам хеле ваё ҳаст корҳо ҳаст
UX UI дизайнер мегӯяд, дизайнеро. Hı hı hı. Ва дизайнеро анамун сайтоя, приложение, аз бори телефон приложение, амун дизайнаша месохтаги ваё. Дизайнеро анамуноям масалан IT соҳаша медаром гунагар уже амин дизайн сар карда даромада сони код тарафаша ёд гирифтан осон муштуктелам кунам. Фаҳмидам, фаҳмидам. Раҳмати калом. Бо якта савол барои шумо, шахсан барои шумо ёки будун барои программистҳо чӣ қадар дедлайн вай чӣ мегӯям зарури мегӯем ё чӣ қадар серьёзный чиз дедлайн? Чунки мо он программистҳо ки кор мекунем ҳама вақт конфликта мо абори дедлайн, абори вақташмо накадагиш мебородда. Барои программист, барои шахсан шумо чӣ қадар ин чиз зарур? Дедлайн ҷудоям муҳим, чунки ҳамун проекта клиент ба топширӣ кардан ҳамун вақташ мушуд, ҳамун определённый вақт метиҳад ба ё. Ҳамин вақта уже шумо таом кардитон дар кор. Аз бори ина кардан уже ҳар рӯзи шумо кори мекардитона ҳамун вақташ ба карда раведагар ва ҷудоам муҳим ва дар кора чиз хӯелом кунам. Дедлайн вай карда ҳамун дедлайна вақташ ба накунедагар уже коратона сифаташам вай мешуд, сони клиентоям норозӣ мешуд. Ҳамин ҷудоям муҳим ин дедлайн гуфтаги чиз, ҳамун вақташ ба кора вай кардан, сдават кардан. Ин ҳамун вақти процесси кор ба ин якум муҳим чиз гуфтаам кунам. Фаҳмидам. Мо медонем ки дунё боյича программистои ёш, бачаҳои ёш, талантливи ва ё стартапҳо месозанд ҳар хелингу, сони компанияи миллиард долларро айнилӣ мекунанд. Шумо боям яон хелам хел стартап буд меиде, ё шумо ёнтиша кадагими, накадагими, агар ҳам бошад агар таҷрибатон камтар кусатед навз. Албатта. Манам ҳозир якта стартапа болошба кор кардем. Ман ҳамун командаи асосчиёя ба медароманам. Ва ҳамин тармоқи иҷтимоӣ ҳама одамон ба ёрдам медодаги ҳам хелинг сайт, сони приложение сохтем аз бори телефон. Ин американски компания, ҳозирча ин Америка ба сар шудааст. Сони вес дунё ба ҳамина корфармиданара аша мебинем мо. Ҳозир разработкаш рафтаст ина. Ҳозир ман сайташа ҳамин YouTube видеои тагаш мемонем. Сайташа бинам мушуд. Аста ҳозир уже ваяша приложенияша сохтем, пашти тайёр шуд. Ай ба запуск мешуд. Запускаш где-то ҳамун сентябрро уже запуск мекунем. Фаҳмидам. Ман гуфтем ки ман барои мони мухлисам, мо гӯшкайсаги бачаҳои ёш, ягонта саволашон шумо бошуда монадагар шумо чӣ хел ёбам? Агар ёшоя ягонта любой ҳамун гӯшкайсаги дисудаги одамҳо ягонта саволошон бошад агар ҳамин видео тагаш ба ман телефономам митиҳам мемонем. Сони мана худам персонални сайтам аст avaz.me. ҳамон ба даромада хат нависанам мушуд ёки прямой телефон кунанам, любой саволошон ба ҷавоб дода ҳамон ёрдам додам ба ҳаракат мекунам. Фаҳмидам. Авазака мо шумо ки якум бор гап задагион ба гуфтаги будем, шумо худатонам гуфтед ки ман бачаҳои ёши ҳамин Самарқанду, Ӯзбекистону Тоҷикошба албатта ёрдам метиҳам, дар кор шавад ягон хел курсҳоям мекунонам кута. Агар ҳам хел имконият шавад, ягон хел обучаиши курс ташкил карда метавонедме? Худо хоҳад насиб бошад, ҳамин оянда ба ҳам хелинг планомо ҳаст. ҳам хелинг аз бори ёшои худамо, бачаҳои худамо ҳам хел курсҳои программирование, ҳамин IT соҳааш ба курсҳо ташкил карда. Ва беғарзи ин ман хел дизайн, именно ҳамин веб дизайн, application UI UX дизайн мегӯяд. ҳамун курсҳоя ташкил кардан ба планомо ҳаст. Худо хоҳад насиб бошад ташкил кунем. Фаҳмидам. Аввазака раҳмати калон вақтатон ба. Ман оʻйлам мекунам дигаробаи маъқул мешуд шумои маслиҳататон, суҳбататон. Аз шумо ман контактҳоя мегирам, албатта комментария менависам. Бачаҳо шумо ба мисол ман худам код наменависам, ман ба саволо метиҳам, лекин ҳамонои худашон тоғридан тоғри шумо. Саломат бошед, то дидана. Рахмат, саломат.